Sanibonani bafowethu, nibingelele Nkosi ngiphila wami ngoma wenyakade no TV. Bafowethu, nayo indaba enkulu. Ukhwalithi mfowabo Biyela Echazela ngabelana naleya nqinda abamthole yona etholwa ukhuzani Mpungose, kodwa sebexolelene. Siyakujabulela futhi lokho bafowethu. Ngicela nikhumbule ukuthi ngiyatholakala ku-Facebook, ngisesho ukuthi Nyakade no TV. Ungakhohlwa ukusubscribe bafowethu, #1K subscribe. Ngiyanicela futhi support yethu. Ngiyabonga. Xolisa ndaba esilo ngicela ukuthi ngiphumule ngoba ngiyazange uzelisa indoda iqeda ukuphuza amaphilisi eyinhlungu khona manje ilimalile labantu bagqoma amabhandi labi lomfana ukhanga usigida nje lomfana uthole isiqingo ngomzimba lomfana ukhanga usigida lomfana ukhanga eji andothi angilele ngani manje ngiyasazi ngizothi ngiyalalisa ulivele livaleke lomfana ukhanga usigida mali Isho ngoba imisebenzi etholakala